bahayo tunda mere Lock the doors and turn the lights up low. Put some music on the soft sound. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all, you know. Loves me, oh, just to be your man. Yeah, thank you so much. That's a good character to listen to me. Welcome to Solution Capo. Qua Fico Fico. Guys, are you serious for such a voice? Imuko wamashi. Magi mashi for Mr. Who. Ariko ni who ya hashi cyangwa ni who ya ninde. Thank you, Mr. Who. What a voice, my goodness. Usually, tuzabisubira. Reka dukomeze gahunda yacu. Nk'uko mubizi mugoroba usibye guscreeninga Bad Choice 2 dufite na graduation ikikira umuntu wumva ashaka kwinjira muri cinema ntibarebe bya bindi batubwira ngo si byurumva bizakugeza bizahabageza. Tunashima Ba Entertainment cyane kubera yuko ibingibi n'inzozi z'umuntu zirimo zigenda zisohora. Mushobora kwicarira tukongera tukabakomera amashyi ya nyayo. Nukuri tutayakoba ngo nyumve buri muntu ndamuhagurutsa yakome. Thank you so much. Tudatinze rero tugiye gukomeza na gahunda. Ubundi bagomba kutwiyereka ariko kubera ko igihe cyabaye nk'ikiduhindukiraho gatoya byabaye ngombwa ko baza kwinjira hanyuma noneho bamara kwicara tukabona gukomeza gahunda zacu. Turacyakomeza gushima buri muntu wese wa sparinze umwanya we uyu mugoroba. Ni kwa gatanu, ni Furahi Day, ni umunsi wo gupuringa up, ni umunsi bya bindi byose babigiye gusoza icyumweru, ariko kuba mwafashe umwanya mukaza kubana natwe uyu mugoroba ntabwo tubifata nk'ibisanzwe. Rero tugiye gukomeza na gahunda zacu ubwo ndi busabe yuko umuhango wacu wa graduation ushinzwe nyirizina ahaguruka akaza tugatangiza umuhango wa graduation hanyuma tukaza gukomeza na gahunda zacu uko ziri gukomeza. Ubwo iyi nkumi nziza tuzanira certificates reka dusabe Bahavu Jeannette kugira ngo aze kudufasha kuyobora umuhango wo gutanga izi certificates ndetse nabo ari butumire kugira ngo uwo muhango bawukorane. Ngiwe na technique yuko director wacu ariwe ugiye kuzanga Fleury Legend. Reka tumukomera amashyi menshi cyane. Abasirimu bajya bavuga ngo inyuma y'umugabo wese ukomeye haba hari umugore ukomeye, ariko munyemerere uyu munsi vuge ngo inyuma y'umugabo ukomeye haba hari inyuma y'umugore ukomeye haba hari n'umugabo ukomeye. Siko bimeze. Reka tumukomere amashyi tumwakire. Mwiriwe neza. Dufite ibyishimo kubona ibintu twatekereje tubigezeho, kubona mwaje twabonye abantu benshi mwari kudushyigikira, ariko turaza kubisubiramo. Nk'uko Musa yavuze tugiye kwihuta kugira ngo dutange graduation, bakore graduation
ku banyeshuri bize muri Africa 196. Abo banyeshuri benshi babonye amahirwe yo gukina muri filime za Africa n'izindi filime zitandukanye z'abashoramari bari hano. Nabonyemwo umucuti wacu Kirama, nawe harimo abo yafashe, Imana umugisha. Abo banyeshuri bakoze filime zabo mu bushobozi buke bwabo, barakoze, bafite competition. Muraze kureba filime bakoze uko zimeze, turatangamo ibihembo. Filime ya mbere yahize izindi z'abanyeshuri, umukinnyi yakinye neza mu banyeshuri, filime zakozwe n'abanyeshuri. Turatangira kuri intake ya mbere. Imvura yashavu. Joshua, mwihute. Adeline wa Nyiringira. Adeline wa Nyiringira. Birori ba choice baryohere kurushaho. Shalom shalom. Amashyi menshi dushima Bahavu Jeannette Samase Ndayiragije. Tunasaba kabine kugira ngo iduhe film muryoherwe. Kambi Sarah, Sabrina, Miki, Sarah. Komera amashi yakinye neza. Sarah Kambi. Katwambuke hirya y'amazi tujye mu Burundi. Twambuke tujye mu Burundi ku Gatumba. Reka dusabe abantu baje mu Burundi n'abastar mu Burundi, niyo wese mu Burundi baje kudufasha n'ubundi gutunganya sinema. Abe Noa yaraje kudufasha kwigisha, yaje muri visit. Fanny Lavine nawe yaraje dukora na film. Twakire Abe Nduwayo, yo mu Rwanda yanze mu Rwanda umukomera amashi. 2012 n'umuhanzi w'imba gospel. Imana guhumugisha barakoze kunzana mu gihugu cyiza. Fanny Lavine n'umutwaro wawe. Niwe wese sinema mu Burundi bano. Iyo tuvuze sinema mu Burundi twumva abana abantu babiri. Iyi ni couple nziza, Imana bamugisha. Nabonyemwo n'undi muntu yakoze sinema kuva kera, action movie, niyo muntu twazireberaho yitwa Kuke. Niyo muntu yakoze sinema action movies za mbere mu Burundi, tubona ibintu biguruka, umuntu akava hejuru akajya mu zigu zibazo ibintu ni ibiki bibaho. Umukomera amashi. He is also producer. Kuke. Intege gatandatu muze mwihute. Karindwi. Kiraryoshe. Karindwi. Shap. Chanel Shimwe, Christine Uwimana, Fiona Mutesi, Claire Umutoni Wase, Sheriff Livini Kayonga, Senti Mutoni, Diane, Kolios Uwizeyimana, Hassan Ingabire, Joseline Mihigo,
Josiane Uwimana, Pascaline Uwase, Sylvie Muhawenimana, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.